Iya betul. Rombongan Ibu Wakil Bupati Toraja Utara, rombongan Ibu Wakil Bupati Toraja Utara, Batu Mamaata Rantepau, Durang Potongkon Memperdemali Lako Bapak Lisa, Latar Meriting Kido Alang Leperge, Citaru Lantang Nomor Talung Pulon Talu, Selok Lantang Talung Pulon Pitu, Sitaruna, rombongan keluarga almarhum Syambene Uban, keluarga almarhum Syambene Uban Batu, anak almarhum Syambe Es Danduru Lama Ibuka, Turang Potongkon Mempatemali Lago Bapak Lisa, Lator Mariting Kido Alang Lever Alang Leverge Lantangan Nomor Talung Pulon Talu Selok Talung Pulon Kasera, Sitaruna, rombongan keluarga almarhum anak almarhum Nenek Syambe Sari Turu, anak almarhum Syambe Sari Turu Patua Pasang Batu, Durampo Hutan Udah Sikir Makamban Rampo Ma'aren dan Terong Tongkol Ma'atokkan Hutan Udah Sikir Makamban Untuk dimulai Dibukutan Sederan Tutun Matan Kian Suruk Latar Merinting Kido Alang Leperge Inang Banoto Mate Lantang Nomor 20 Pitu Saya Lantang 20 Kasera, Sitaruna, rombongan keluarga Misalayu, rombongan keluarga Misalayu Bitua, Turang Potongkon Mempatemali Logo Bapak Lisa, Latar Meriting Kido Alang Leperge, Citaru Lantang Nomor Talung Pulon Talu, Selok Lantang Talung Pulon Pitu, Sitaruna, rombongan keluarga Misalayu, Bitua, Turang Pemakren dan Terong Tongkon Ma'atakoran Laki Mempatemali Logo Bapak Lisa, Latar Meriting Kido Alang Leperge, Lantang Nomor Talung Pulon Talu, Selok Talung Pulon Pitu, Sitaruna, rombongan Mama Sultan, Tok Pondan, Turang Pemedan Damali Tutun Kaboro Lako Anak, Nerika Pandanan, Latar Meriting Kido Lantang Nomor 10, Sedang Lantang 52, Sitaruna, rombongan keluarga Negala, Tumbang Datu, Turang Pemetan Damali Tutun Kaboro Lagu Bapak Deni, Latar Meriting Kido Alang B, Alang Leper B, rombongan keluarga Tesambe Negala Tumbang Datu, Turang Potongkon Mempatemali Lagu Bapak Deni, Latar Meriting Kido Alang Leper B, Sitaruna, rombongan Bapak Sidan Jakarta, Turang Potongkon Mempatemali Lagu Martin S, Latar Meriting Kido Lantang Nomor 22, Selok Lantang 25, Sitaruna, rombongan Nenek Ronald Tumbang Datu, rombongan Sinduk Nenek Ronald Tumbang Datu, Turang Potongkon Mempatemali Laku Pak Deni, Latar Meriting Kido Alang Leper B, Sitaruna, rombongan Bapak Onel Jakarta, Turang Potongkon Mempatemali Laku Bapak Deni, Latar Meriting Kido Alang Leper B, Lantang Nomor apa? Sedang Lantang Nomor 6, Sitaruna, rombongan Bung Naldo Kendari, Turang Potongkon Mempatemali Laku Potongkon Mempatemali Laku Bapak Deni, Latar Meriting Kido Alang Leper B, Lantang Nomor apa? Sedang Lantang Nomor 6, Sitaruna, rombongan Mama Ronald Tumbang Datu,
Turang pemetan damari tusun kaboro laga Bapak Deni lata nomor inti kiro alang leper B lantang nomor apa salah lantang nomor 6 Sidarona rombongan Bapak Sidan Jakarta Turang potongan dan patemali laga Bapak Deni lata nomor inti kiro alang leper B lantang nomor apa salah lantang nomor 6 Sidarona rombongan Bapak Aan Samarinda Turang pemetan damali tusun kaboro lagu Bapak Deni latar nomor inti kiro alang leper B lantang nomor apa salah lantang nomor 6 Sidaruna rombongan Bapak Aan Samarinda turang pemetan damali tusun kaboro lagu Martin S latar nomor inti kiro alang leper B lagi kala susi mo sa maranata pa gantian ng bulawanta dalam diiram dan dipudukin narita daratong kaadililaki naya kirin ni sa ngararata pa gantian ng bulawan tatang mataragitan ng tibayin tamasulin pa perang minta tabi takaringan ng kalita tapos kita namin lang hinday ng protokol nagkikatabi orkoryon malabita baybilin ke membuat ulang mikisulang kararata tati biru kaboro lo kotoin naman ka na pelanangki keluarga dan nasa upa nakatokanan talasumpo lang lolo ka na lau bupen daudan na nakarampan tama sulanasang langan kitibang makulololo kiranda maaw tang kileson painan kalua ta limbong tamatiada na panda di bolong kama sindungan karangan painawanta tasik tamate sangka na entanan bure di pamalotong lagi gua kitimang maabulolong kirande mau tang kilesuan Aduh, nari penyang ada tandol, ada tandol. Bisa lah. Minatawa lakon Papa Alisa panitia kemarin mengenal kependekiran Indonesia tanang ini 50 60 na pentalon Pak Asep yo 60 na 70 100 pentalon Pak Asep 100 yang jauh pira 50 itu lamai pentalon iya di pada tanah tu darat berarti 50 itu lamai Anan. 60 na 100 ya 100 pentalon kalau saya dulu lah mikir memang ya minta muntah. Kalau kita kalau
Tolong bukain. Tolong bukain. Bisa aja. Siapa namanya, Pak? Apa ini? Ya, cara kan tidak tertentu. Diri rasa. Sakit nanti Bapak. Iya, aku udah shooting tuh orangnya. Iya. Oh, di shooting ya. Apa itu kak? Ini apa Hati ini? jangan murung. Video tes. Halo Om. Oh. Bilang halo. Noing datang. Sakit. Ayo kita pilih. Oh, sayang. Oke, Pak. Ini Pak, madep Pak. Sini kue. Woi. Ada sandal, ada menteng. Kali di luar kota. Ada aneh ke pabayo, ada menteng, ada pintar. Masa ya dari kamera nih. Ya Kak, coba lagi. Sama Leo aja masih apa? Masa kalau itu saya. Apa dibawa dari kosong. Dari kosong. Berarti dari kosong. Ada dua. Oh kan. Noka. Apa maden di Wah, yan natira kita to ala anak kami tayo po na dua ang nakade. Kaya ito to, ano? Iya. Dibeli sama balak. Dere ka teng. Boleh. Napo ka sere di na asupa. Ayan to. Kan, dikit pa rin din. Ito, kalo lang tayo, isang taon, pero na rin ito ba nyo, rek kita ko, biti-biti pa sa o. Ano pa ito na yun? Hindi ko siya. Masih mau kerja kan? Enak Hindi kan ito, wag ni sa na luwing ka to talo. Tupay dong may.
Kaya bilangin na nga. Bisa datang tuh. Kay tanta. Pamela, lupi ke napunta ko na. Nabulang mo lang po tofu. Malay. Ano ba? Masay bang ni? Ano mo ba? Ayan nila. Tanta pera na po eh. Noro to alim na. Ulan na. Oh, dito dia ukol dia. Oh. Berapa dia? Sudah. Berapa? Kamu sudah kami di anu di ya. Tapi Hai. Ini siapa? Oh, sigaret oleh. Sumuka ba na ko? Bisa ditiruin na. Oh, ikan ni dito ko. Iya. Oh, itu mana saya sendiri. Ko dali apa? Oh, dipakai nggak kenal baik. Nama kain ini suatu kok. Ada ini lagi. Kailan masuk. Audi sini, Audi. Allah Mister. Salah satu Selesai siapa? ada anak lagi. Anu, Hati lah kau. Dia apa? Pokoknya kita utara sini kau dah usah tinggal. Mang kamu ya, Ano? Terus tadi kita dalam sa kamera. Kita kasi mo di bawah. Iya. So, napapapon na yung Saya pinapapa. Daw kami sa kaya. Pagkakit yang pertama Jo. Itu kalau artis. Dah boleh tak? Yang mana nenek? Tapi kami sangat lah kan. Ano open day oi. Doa.
Ya kan ada dia pasal tulis harus korek dia bawa itu sih. Terus. Murah. Iya. Noya para kotin itu para kotin. Nama koroi sokong. Mana mengikut kali ya? Ya, itu tidak ada di bulan Ramadan ya. Dong. Nih dia. Mau komen? Ini dia. Mau marah salah sama Pak Anwar. Iya. Kemana dong? Ya. So akhirnya beliau mau dikasih kau medan. Ternyata ini nanti wah, nah gua sih ya. Tapi pak anak kampung kami sekalian. Siapa dia tu? Kami merayakan itu loh. Ini kumpulan sahabat. Soalnya ngikut KTP ini kita kakak kita tahu Kalita waktu dia mau ke sana harus bikin KTP ada kakaknya mama waktu itu ditambahin. Sini tema itu. Kita jujur kita bicara. Apa antar toh? Ada mah tapi mau diaman. Saya mau tunggu dulu dia lagi sibuk. Ya, lagi makan ya. Iya, tenang aja. Karta Lindo. Coba kau gambar mukanya Oma. Kok ngiru? Nelpin naman ada sulit. Oh Nelpin. Kalau kita Pak kalau bisa kita kilometer boleh. Ya, tapi karena itu kalau ngomong ya susah amat saya berkata. Aduh, siapa Pak tadi? Mana nak man? Dia ke sini. Kasih dua dia. Iya, kasih hitam. Kalau potong boleh. Macam Tapi, ya so sing dia masuk kok. Bakar kisir ini. Ser. Saya terpotong. Makin seri ya. Ini apa? Wah, ini apa lagi? Ternyata lebih kok. Ano ka na? Nang mil. Mana ko po?
Maju. Shirley. Hibur. Ba. Ah. Itu stiker kita tu. Ya, pasti. Ya. Ah, gitu. Hola, selfie mi gile. Bener belum selfie ki. Tidak bilang kan beroncong. Masuk dia ya. Kalau di shooting siapa? Masuk TV lah, jangan terlembar lagi. Aku di shooting di sana. Di mana-mana pasti. Ini lagi gaul lagi beda. Oleh. Setinggi bang itu lah. Wala na ako mamusol ha. Siang barang ako sa baba. Yo. Yo. Busa to. Ano naman, may matitsamura na ako na. Patano yan o? Jangan. Jadi mau ambil. Dah harus sih. Bawa tadi dia. Kinagay ito ang bisel ito eh. Sana kita. Au.
dulu. Tadi kiro pundalarala desa wile paruminin. Male-male di labet oh. Kelas cierto, karena namanya sih teman-teman. Tahu oke na kami.
gaya tindak asal rombongan nami. Di pangosok kiran dolonga. Pak agresif. Buntu. Namanya Pulau Buntu lah. Ya. Apa jalan nih? Bela nanya tuh sini nih. Lantan ete. Bamban si bali Doturian na tamanang si bali doarong nakian na netaru na neto mereka netaru na nebutu siya leko alias nelekata kawin 4 kali do sido na do tumpang na dolobo. Jadi ya tu dolobo yang mebokin dari yang pololo na popalungan anak kalah. Jadi poloko se si bali dolai rangkai tete tasujo ne doko belan ete banua nabangun tadi kau salah serpene nadadi ne kita na delamba na ne doko ya tu ne doko ne neki si bali ne doko jome mata panasura bati pamaru jomai belan na pamaru si bali tumbapeang nadadi tu ne lalong na aron jong. Jadi nelalong mutu sejo nani butu te do karuat anan jo na selako ne doko na dari ne banga sola ne toko si bali ne marampa na dari kuranden ne banga kibay na sa upapulungan si kay sa pupisan na dari po salamba nani so kibay ne po salamba mali kibay na sa untuk kalolo barasura si bali Luis Salamba na dari itu lerakan na pwede pololo nina na dari itu sa dombo na neka romay sa lagoy na apa sampai pare na somane jadi ate pololo to na si bali no sololo kung kayo ba tito ko tudian na to lo bone kasus itu. Ya, orang kamu ini toratin full itu. Masuk cinta sama kamu, kumpir pen kamu neno. Ya, masuk siapa banyak. Nah, terima itu karabu ko jomai, kiarte, jomai bokin. Ya, alai itu tanduna. Dari sini neno lobo jomai lah itu tuh nak kami. Pamalepon itu. Untuk lakukan nambe. Nah, niatnya sampah sama yang melakukan itu. Bila niatnya teman dari dalam mini sampilantang dari dalam mini keko. Dari keko dari dalam mini sopa kami dari dalam mini pupali. Jadi kapatutu di sobo itu. Pak dulu beliau. Lo benar na pakambi dalam na pakambi si bali debite anak nepatu narari tau pitu lo termasuk nekeko na si bali dolekine lanang orang na butuh tidak tahu kapalit na ya kapalit ya lagi patutun roko
labor na batu kesu belan na tayo ko na laki sanda jok ya betok wala ipatutur ko belan na ya tu seneti si bali na tulimbong na dari tu sa pulumisa ya betul siya ne malingga sa pulumisa siulo tu ne malingga ne malingga na ne rampa na ne gento sa ludong ne sandung laki na ne parebangla na ne enda no putih ne ringan no payang no tangkin na sandaruru ya moto silo na ne malingga sempo bay ne liallo na dari tu no lebine na ne ko no salindi na ne tam ya to kamane mangga di tongkon ni lanto sa kalo na siya ne suling na pengolinting waktu pengosor rupiah na tumasong po si Wali Payag na dari kande pay si Wali Tumbang Kalolo na dari netop po sa inyong popong si Wali Bura na natumba Bura na dari itu Perningalo na ipalimbong na isaw na ibala na neti na nemaupa neti kende galang garampa tua si Bali yang ada perapa si Bali di sana mengguling oh apa gadirang batu sabayate di sana ne topo malerek ke popong ada di tu dingallo sia neti na kende ke sana wilangan to dingallo si Bali di Sulangan dari dua datuan lo na neriti na niasa na namutan na sarasa na neti si Bali na tulimbo dari ne malingga saya si Bali ne dallo dari to tawan nalan barang amborang doan saya ngati jongan alpo sabaya tu benualan pesunga apa doan na pesungan lu jongan lu ipahasir kata utak sa pesungan na pesunga apa bayangan mana surat sampasan kamu molo atau belang naya tuh anak-anak itu mati waktu solari itu makali dua isang lamba na pumene po sa lamba nadani dole rakka naya tuh dua isang lamba sila ito netobak na dua isang lamba na nesaro na tupa paliso na ne sorong bemuane na ne tas ubalin na te doto na dari se palisa selapa na di salamba kadien nolerakka na bumi di pololo oh na dari to rawa apa do kanina tadi me sa pore ni terus Bapak sir ini to para tulutan Yo, gana mo daw pito. kapala borong kapala tiro parang kapala kapa Hansi